Barangay Talimundok SM kay katalang suportan ing Team Carlo, kabataang atleta na responsabling leader at organisado ing kailangan naning kay katamong barangay detang kayanakan ama nagyunang manalakaran dening Team Carlo responsable lang anak maprinsipyo. Mark Carlo, SK Chairman, MVP serbisyo kay kayo. Mark Carlo Baruelo, pilinan mo para SK Chairman, Talimundok San Miguel. Kung Team Carlo, suportan nyo, kaya nakan misan metong tamo. Vote straight, Team Carlo. Ngening panahon, amiyaliwa na imbisyo. Hingke katamong kailangan, denga nakamasanting ehemplo. Dening Team Carlo, tumutok laking sports, edukasyon. Mark Carlo, SK Chairman, MVP serbisyo kay kayo. Mark Carlo Baruelo, pilinan mo para SK Chairman, Talimundok San Miguel. Buong Team Carlo, suportan nyo, kaya nakan bisan metong tamo. Vote straight, Team Carlo. Kailangan naning kay katamong barangay detang kayanakan ama nagyunang manalakaran dening Team Carlo responsable lang anak maprinsipyo. Mark Carlo, SK Chairman, MVP serbisyo kay kayo. Mark Carlo Baruelo, pilinan mo para SK Chairman, Talimundok San Miguel. Buong Team Carlo, suportan nyo, kaya nakan bisan metong tamo. Mark Carlo Baruelo, pilinan mo para SK Chairman, Talimundok San Miguel. Buong Team Carlo, suportan nyo, kaya nakan bisan metong. Mark Carlo Baruelo, pilinan mo para SK Chairman, Talimundok San Miguel. Buong Team Carlo, suportan nyo, kaya nakan bisan metong tamo. Barangay Talimundok SM kay katalang suportan ing Team Carlo, kabataang atleta na responsableng leader at organisado. Apangunahan ng SK Chairman Mark Carlo Magkalas Baruelo ing MVP dareng kayanakan at kayantabe na deng SK Kagawad ang mga sipag at aktibo. Vote straight, Team Carlo. Para SK Kagawad, Janelle Santiano, Kayla Gutierrez, Martin Dalusong Melendez, Christian Russell Brando Pascual, Marco Simeon, Clark Soy Pascual, Ervi Jan Santiano. Para SK Chairman, Mark Carlo Magkalas Baruelo. Vote straight, Team Carlo.